the hot kisung ke phodona radalong MAC Richard Tok bi kahumridam. Vikas Ita company atum lockdown aron karkan. District Administration pen COVID-19 awar pen kachire Japan hukum kipi. Kardom pini prime time bertalong pen nilis sami jilihan sepi non bertang ton pen arjek tha. Duarbagori constituency ang kangarlo kedamtang jangmini phakre pho arni tomon ke the hot kisung ke phodon aradalong pini MAC anparta Karbianglong Autonomous Council Forest Board Chairman Richard Tok bi kahumridam. Kedamtang jangmini phakre pho thelangar ni men tomon arbe nang ke the jok dolamara ang kangarlo don pharo suse ahem kan hok dundolo. Lockdown apor hot ki ongdong aradatum kisung apar kisung se chichak thunanglo. Bangsolam MAC Richard Tok bi arjulong se kisung ke phora tumalong kisung ke boyalong kachithan Japan MAC Richard Tok bi humridam. MAC Richard Tok bi ahin pen tomon pen ajok ke phora tumaphan kerap ki pipon Japan pura VDC chairman Sarkoi rong pharaphan se Klarda ka phai kelong Japan patar lebdam Japan thampachini. Pini kisung ke phora raphan ke chokejo nason ke wan Japan bor ilo sita botor khaino dagajok banun edetlo. Sita un anak kerap ke pajar pon Japan si bor ipon popusi MAC Richard Tok bi pen lamchak chipitegang. Dolamara pen arjisan rong par Karbianglong live. Sarkar aphan ari munpo paklang si Dipu Recreation Park adung kedo Vikas Ita company lockdown aron arkan jetsi kangpudun. COVID-19 benajok det piangkang lockdown kipi bama por hot Dipu Recreation Park adung kedo Vikas company pu ihum ita kor kangpudun ke manghudun meme. Athe pirthe dangpi kang dang fluk ka phere meme corona warpen kachipajok thek Japan hithi kulat gari motor lapen kor hai hoi kang hapling apor hot bangso ita kor kangpudun ke sarkar aphan kelang plot mate lockdown aron karkanason mandetlo. Lockdown apor hot bangso ita kor matha plot pen kangpudun longloke kona raja kompense ke longlo putam matha don meme. Bangso ita kor long pherangke abetum ka homri damhot hadak ke lang dun chari abang mate amuhore nang ke thano na tengke. Bangso ita kor kangpu Japan lamtoy nang ke pipu lasonabe lapen ahempu amen के शुभ मंगल हेनो पुसे चिठान के बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये तो हमारा कंपनी जानेगा, हम तो यहाँ पे नया आदमी है। नहीं, आपने बोला कि परमिशन दिया है। नहीं, परमिशन किसी ने नहीं दिया तो झूठ बोलेगा। ये कंपनी का नाम क्या है? ये कंपनी का नाम है विकास ब्रिक्स। विकास मालिक कौन है? मालिक सुमंगल सिंह। हाँ, सुमंगल सिंह। सुमंगल सिंह कहाँ रहते हैं? वो तो डिपो रहते हैं। डिपो रहते हैं ना। अच्छा, आप लोग जो ये फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, ये सब कोयला कहाँ से लाया है? अब ये सब हम कुछ भी नहीं बता सकते। ये कोयला कहाँ से आता है, कौन पार्टी से कोयला लेते हैं, ये हमको कुछ भी पता नहीं है। आप यहाँ का इंचार्ज नहीं है क्या? नहीं साहब, हम तो नया, वो इंचार्ज का वो लॉकडाउन का उससे कम से कम 10 दिन पहले ही चला गया, उसको लड़की का शादी था। नाम क्या है आपका? हमारा नाम तो देविंदर है। देविंदर है ना, ठीक है। Pinpur में kedamtang apor hot Agriculture Department EM Amar Singh tiso ahin pen sai katiki along le along kor bilong le pusi hukum pipon si panghap toilo bonta Vikas company son thak penangan ita company tum EM Amar Singh tiso alam toy lang plot si ingpu bom lang lasi bangso pu thak Karbianglong Autonomous Council Jasamet pen arpu kedo tum kupisi kang sai pipo Diganta Teron pen Sarjo Katha report Karbianglong live. Non malom det piadang lockdown kedo kogajok kai ke rada tum kachong dada dim do anta inkir ponetlo dolamara ahawara long kedo sa abiri do anta pasang kogajok sanghan ike ko sarkar pen nang kapale Japan rat kachuningri padupon kedamtang there ni phai engkor raphi arni pen det piadang lockdown ke phaponajok dolamara ahawar asa biri along arni bang kachong da tum don pharo hini sose arada tum sa ington koksi donang pronglo Bangso lockdown hut sarkar ahin pen sa asai katiki atumaphan ejaha kapa jokpon asai deng ponsi ejaha katumaphan sai amo kapadam long asai denglo puwai phit inoramon hithi iroyalong nithombet sai kapaklem long cha Bangso jok ki ongdom kachongdat arada tum ke choki jo naphan penang an katekok nang dokoklo
Sarkar pen sanglen phovet nangki pi chomchot ke hemalong monet ke onga tungke kupuson se chapador unpo la se hem sang ik e ko puthap nang kapale thu jia phan sarkar phan ka chone ri padopon minili tum sa chobi tum phangeno anda kam da nang hang hela pera kam da khuli le ate nili tum ko pilo ke choji bar ta long le dam ta long le lockdown pa man ke choge ke chona ko I balong le pule ke chona ne de ji la pukali seta minili tum hala itive da sang nang ke ron pen dor I e la pen le ma sang da non pusi ta me nang ron re nili tum ma pha ke ko son se nili tum do ma phurui ki tu la hai pen lok se nili tum ke cholo phurui ke chojor ati ke jor la hai pen lok se ke cholo nili tum ko pusi chi pareng thek po la sinang li tum no hok pen no ajat pen abidi no seta me la so lockdown ke nili tum han sang noi han pen ta me nili tum han nang ron nang ji la pen ajar vi bosta seta me nili tum han nang pi nei la so teng pate nili tum do thek thek la pen bar belang pa balong le pin la posi nili tum ta chu nang pok ju nang ko posi ko pusi la pule ke reng po posi tive da sang nang ke ron chot ke nili tum dor I e lin krip hover lin thom vera sang nang ki bike dor de a posi non anta le ma sang ta non puta nang ron re nang pipe itive sin nili tum phanak picho a posi lan vet ke nili tum ta me reng I e la pen dor I e a posi chuning ri lo nang li tum pha dola mara pen arji sonong phar Karbeng long live COVID-19 ake sobor non amat Karbeng long arlo nang kele ang thek ponong lelang bon ta kachere Mexico mepu District Disaster Management Authority ahin pen mathapon si kachere mek japan hukum pipon COVID-19 ake sobor lake kachi on jaipe la se bang sobor pen kachepa jok dun thek japan sarkar pen asona saike deng pon son thot se District Disaster Management Authority West Karbeng long amaipu site is fakur rehman ahin pen kachere nang jaron pathik pon aron kapathik pona tengke abang phutin ta asai hemalong lapen rat along ta mas chikup nangji hor gutkha pen danglok araki hormu jorlong le thang bagbe ademalong ing thoktap long le pusi hukum pipon lo halapu Karbeng long District Management ahin penta dipurong supi angkangar lo along asike thepen bangso pathak tobar suding radaphan thanpachini pon ke than kapari lapen kapin khat alam toy laki rat ka chingru madim mati public place along badu abang phu bang pita ing thing thok thap long le lapen chingkha thap long le arakia hormu hor gutkha duma he hui jolong le pusi khamchi kumane abang phu bang phijong si laso kapin khat alam lapen lam toy phan rjuj kapate pek puluti Disaster Management Act 2005 section 51 lapen IPC section 188 ateng District Magistrate Pen Ingsaji News Desk Report Karbeng long live Pini prime time berta ke lapon sakang tonik lo domi thak mai kardom